Te koutou ki ro whare here here te whiu a te kōti ki a Raurangi Marino i te rangi nei, mo te pāwhera me te hau kerekere i tetahi kōtiro e rima ngā tau i te papahōpuni i Tūrangi. Mo te wā tuatahi ka tāia e mātou tōna kanohi me tōna ingoa te whakātu atu ki a koutou i te kōti o Rotorua a Ngā Huia Wade. On the charge of rape, you'll be sentenced to 10 years imprisonment. On the charge of aggravated grievous bodily harm, you'll be sentenced to 7 years imprisonment. On the charge of burglary to 2 years imprisonment, those sentences are concurrent. Koinei a Raurangi Marino, te kaumā ono tōna pakeke, te koutou te hāmene i whiua e te kōti, ki runga i āia. He ngā kau ko natu tōna i te rānei. He is extremely remorseful. Ko te kōrero a tōna roia a Catherine Ewan, kua roa tēnei taiohi e tūkino tiana, e ana kaitiaki, ona whānau, me ona mātua hoki. And it's no excuse. Alcohol and drugs are a real curse on the society. I waho te kōti he paku noai ho ngā kōrero a ngā pirihimana. Our thoughts are with our victim and their family. E kore tōna māmā e hiahia ki te kōrero ki te hunga pāpāho. Is there anything you want to say about your son's charge today? Engari anō tēnei taiohi no Tūrangi. He didn't get long enough. He gave my hood a bad name, gave Tirangi a bad name, and he's not even from Tirangi. I tēnei whare puninga ki Tūrangi, te whānau no Uropi I moe tā rāua ta māhine e rima o nā tau. Ka whakauru atu a Raurangi Marino ki te tūkino I āia. Tūrangi is a hard town in many aspects, but that isn't Tūrangi. We don't do that to our children or to anyone else's children. Be a relief for the community to know, that he did get sentenced. Hei ngā tau e whā, e ahei ana Raurangi Marino ki te tono kia whakawātea a ia. Ngā Huia Wade, te karere. Kua puta he tauā ki I ngā mātua o te kōtiro I tūkinohia I Tūrangi I tērā tau. Hei tā rāua he oranga ngākau kua tau tēnei take I moe papa I te pō, I pō ke āwai te awatea.